Te ste vrljeli, dobrodošli u današnju epizodu u kojoj vam govorim kako skinuti kvalitetan program za snimanje. Odite na internet, Google Chrome, ako imate Google Chrome, ili Mozilla Firefox i ukucate www.mirilis.com. Samo malo, Mirilis ukucate. Mirilis. Mirilis i Enjoy the Ultimate Gameplay. Ljudi, odete na ovaj sajt i skinete Action. On je jako dobar i jako dobro služi. Ja ću snimati sa njim u narednim epizodama i to je sve. Ljudi, odete na try for free, kliknete tu i on će se downloadovati. Znate, da vidite. Tako. Inače treba vam 20 megabajta. Jako je dobro služi. I on se koristi za snimanje gameplayeva i ovih tutoriala, muzike i web kamere. Snimanje pomoću web kamere. Ja snimam isto pomoću web kamere, jako je dobra. Služi mi. Da vidimo nešto. Mirilis. Evo ga, gotovo. Hey guys, it's Oriental Food here, and today I am here to show you a little mini tutorial for how to upload video. For some reason, YouTube HD do not work. Don't do. I uzete ovdje Action Setu, pokrenite ga. Ja ću otkazati pošto ja već imam. I on će se pripremiti za instalaciju. Samo malo da ga nađem. Sada sam ga u korpu za otpatke, ali tu je. Evo Action. Vratio prethodno stranje. U redu. I evo ga. Pogledajte. Jako je dobar. Vidite. Sad ćete vidjeti. Vidite. I ovdje sad rekordujete razne klipove koje vi hoćete da snimate i to je to. To je sve bilo u epizodi. Ćao!